ole voina chuna ka react man lawa lepa ka boi dewa tlaya ti hianin kan han react don ani ama sabertan chuanin kan chief minister ina ai budget session a wind up na soi ho na nei na a react te khang teng te kha kan react chong le don ani tuna kan play chanang emi som ni le pathum in kan soin ka ria angai nom hlom khop maya thanem ngai takin kan soina ki atang khan thanem ngai takin ramtan kan soi vek nin ka ria soi tu te zong song sunga lom thu kan soi ni kan ria dang khan pu speaker kumina kan budget thar tu rehi onakum aniang chu Vaibel sia zasari samriat paruk paniin apung vedona chu zazela panga point pali panga anidon ne pun nahi chuan thil thar lo lang sar zual ber GSDP atrang khan han tran ta ila GSDP final figure hi kumsang ni somni pakhat somni pani chin kha riat ani to a kumsang ni somni pathum final figure hi kumin ogasa kan thre sau don ani chuwang chuan a final figure riat hun hi atlai rai china kan lo estimate fu lo po hi kan thile man to mang chin lo kum aloral to viau man china wang hian amaro chu chiang takakan mu chu kan ram kalphung luya chuan GSDP hi atam theyang berin kan da thina budget estimate ate hian kan da hme ema budget session a soi atinuama revised estimate a meu chuan sarkar pakhat sarkar na nuai kum khat chung point lo phai le du to a ti chuan china kan ngai thak to ang khan kan estimate le actual da su available se sing bi in ain tam le tani elai budget session a kan soi la ya hetizati kan GSDP ni tia mi puya kan soi kha atak taka chuan vaibel se sing bi in alo tlem le dai zel sia hei tluka mi pui bum na rap thak hi om chuang lo ni chuwangin kaini chuan kan yang angini lang ngamang te na si sang kan bat te ti sang don in lang ma sela kan fiscal te ti sang don ma sela kan puk thei chin po ti niam don po ni se finger dik takin yang kan tia solama kan thut laya kan lo aw ve to kha kan ram mi pui ma khovel ma chiar kop dik pho chuak the kan hanom ta hi kan lom le ni ti chuan in opposition lampang chu chiar kop thiam lawanga chuale der mai tuna hianin kumin BE khachu chiar kop om saringin kan tivelo theilowa kan siam traman lova RE a hian kan han siam traman ta ti chuan kan GSDP chu Vaibel se sing khat sang li som thum pali point pani panga in along niam ta dor mai kan niam ngamani etiza thian amaro chu tu na figure dika kan tia wang hian tu na kan pass tur kum thar budget lo om tura chuan heta thang hian kan thang chho ve to dona Vaibel se sang ni somriat panga point panga in apung chho ve le nga chu zazela apun na chu 6.13% ani ve thung to don ani tin kan growth rate hi sang ni som pakhat som pani kha a base year ani daya chu da thanga te chuan tun kum kalaya 10.05% hi tun kum thara hi chuan 10.21% a kan growth rate po hi sang chho to tura kan ngai ani tichuan kan fiscal deficit kha kan soina savio maya hei po hi
chiar kop dik lo kan man thina wangin fiscal deficit nei manglo tur angin budget session a chuan sarkar masa kha anin soi thina mi pui ma chu ti chuan an lang fo ani kuman to pa actual lo thlen meu chuan an fiscal deficit ka lo sang le em zela kum tharan chu niam le khati hrim khan kan kala chu wang chuan BEI RE sang le duai thin vai bel se sang te la kan fiscal deficit dang lam dor thin ka pumpel kan du to ne kan ni chuan khamian ya wang khan tuna hianin kan ni na ang takin kan lang ta ti chuan kum kala kan revise estimate hian kan fiscal deficit hi vai bel se sang ni zanga song ko paruk point pasari panga ani lain tu na hi chuan he kan pass tu ra hi chuan vai bel se sang khazaruk somnga pakhat point paruk pariat in alot la niam to dona vai bel se zakwa somli panga point 07 in kan fiscal deficit hi amount in atla niam dona ni kum thar budget a hianin so figure thil ania in nial chi apo kangai lova amai ro chu apoi sa a consuming dai lo na kan ti tlem duai chung hian GSDP atanga te a percentage ro chu asang ta ani asan na chan chu tuna hianin he kan budget thar tura hian minus 4.57% ani dona engwange kan ti chuan asang tak anilo atla niam dua ini Bible se zakot chuangin atla niam ani ma se GSDP atanga te chuan asang tatlat ani ma ai khan engwange kan ti chuan kan te na GSDP ka atak kan mana kan ti tlem wangin kan te na man ruwa ka tlem miaw wangin a percentage po kha khada tanga te ni wangin alo lang sang ve ta thungani chu kan khiat thiam ka be se ya ei po hi zoram mi puite tan thil thar ani a amaro chu mi tam takin an khiat thiam ka ringa ti hian adikin kan kal chodon ani ti chuan kan lei bat zat a hian han pakai ila kan lei bat zat hi GSDP atang pokate anita tuna kum thara kan lei bazat tur hi zazela somthum pariat point pariat bill ani don ani chu amma tun kum kallaya revise estimate zazela somthum pariat point pathum pani ai chuan asang khat don ani engwange kan ti chuan GSDP hong bok khani le ta ni atak taka chuan pu speaker voina hian kan outstanding liability kan lei bathi vai bel se sang khat le pathum point pakwa pali in kan ti niamani kum khatsung hian nichina khan kan member chen khat te khan slogan mai ni leibat kan ti niamin tia tak taka niam lo slogan mai ni aw lani min tia vai bel se sang chuanga kum khatsung kan leiba kan ti niami aw hla mai ni lo atak ani ti kha ka soi do ni chuwangin heng te hi kan in sit le chungin kan lom ve ema ti chuan kan internal debt po hi he thar budget tura hian vai bel se sang khazali somriat pa ni zetin atlem don ani engwai nge tlem kan ti chuan kan puk te po hi pong puk lovila kan man khop om mi chuan du let la chopin puk bel mai la puk vaka man zo le sin lo apung pe reng ngai sarkar lo om le tur ten an ru le tur lo bat pun vaka hi ati lo theidan ingai tuang ten poisa kan puk donari rau chuan apung tlem chi apung om lo te roi chu theiang to ka tampu ki tum thumang ti kha kan kal dan ani
ti chuanin tuna hianin hemi kan liability an san tak ok na san te po hi kan soi to a thil lo bat tling khom atakha tam tak kan rul takha alonga ya ti chuanin RBI statement hi lo chuak thina hei chu tu mang kan bum theilo helaya hian kum tam tak chung khaloin hampuar le thin mai la RBI statement alo chuak me chuan adik khilo chuak le thin ani chu wangin tuna keini GSDP man hi chu kan heta arima forecasting method kan manga growth rate based GSDP flow nena in miltura kan siam ania achia chuan a thei don lo RBI statement te polo chuakang amai ro chu adang lamna sa tolo tura kan ngaya chu ba ka kan bat te po hi RBI statement a chuan alo lang tam don ani a figure a percentage a zazel su da alo lang tam don ani he ka soi sa do a percentage in lo sang ma se kan bat dak tak chu athaniam zo kan ni ti hi kan thin lunga chiang tho in thiam lo na kan nei chuang lo so wangin atakram kha ke ni chuan kan du ania tin NSSF te hi kan puk ngai to lova amaro chu sarkar ma sa tin an lo puk to a hi tuna hian vaibel se zatel rul saktur kan nei ani chu tiang chuanin keinin puk lo puk klem tum ngot mai langin lo puk to kha kan rul vezel angaya ti chuanin heng kan outstanding liability te po hi budget pass lai hi chuanin atam vak ngai reng lo ni bat tam lo dan kha kan ho tu ma sa te khan an thiam riau GSDP atanga te a point batam vak lo turanga landan kan thiam riau ke ni chuan kan bat tak tak tur kan ron phau chuak ani atu so hi ngun de wangai tha chuan hi aron khai kho ma aron wine up pa kimi budget an soi ho na khamo ma se chu mi pa chuanin arrem chana ang apiang a khanin aron kap zeu ani an sarkar ma sa the ho khamo vo inni a batlem don om devalo lana nakum tu nang hun so vela tam tak batle si thina kha mani le mani bin bum kha kan du velo mani so wang suanin adik hi ngai na tiang kan ti ani ten kan pun na lampang lom om lampang te hi an soile tai la devolution kan don hi kumin hian kan base ai tam kan mu a 16.61% ngotin aron pung hi kan lom le a ten kum tam tak chung kha kan budget atanga za som po hi kan thok chuak velo ti kha kan try tu ta kha min thil jing khop maya wena chuan tran kan han la ve trawa keimani ram chung atanga tax atanga kan mu le non tax atanga kan mu bel khom hi kan budget pum puya tangin za som pasari point pani pakhat alo tling ve ta ni ai achievement ro pui tak ani achan chu kumtam tak chung chom lom nam kan ni delhi drip khai nung kan ni ti nuaya kan lo oma za som po kan tum ve thailo kan ti fo line tu na hi chuan za som pasari kan total pum pui tangin ania kan revenue receipt atang kan sut phai chuan za som ni point pani pakhat atling dai ani ten ei loans and advances a hian kan lak tamper chu saski hi ani a hei hi kan tipabial tu khanin del hilama hianin eng mai ti thei si lawa temin khongai viau khan ka ria ma ro chu kan dong thave phia mai hei
loans and advances ahian sa skill athil danga trangin crores ani songa pakhat chuang kan donga tuna budget aron lang man talo hi kan soyenge tuna budget kan ti nuwa kan don le tun nai te kan don hi saski part 13 noya hian vaibel sa songko pasari point panga bill ay min approve sakto mania kasoya kasoinon le du chu du sakzual state pathum ten pek ni na lang pakata chuan Rajasthan kum kha le chen congress sarkar na lo ningar ngar BJP nan chu sakta lom mana an pe ang fiaw ni adang le chuan Andhra Pradesh Sandra Babu Naidu at Chief Minister na ani he lungoy lo pot chuan central sarkar chu tlamai tur ania chu wang chuan ani hi ei chu kan pek tamangai antia an peta state pathum chia an pea pathum na kan nitlat mai tin kan member te singa yan central lama ruling ho hi tam thiang pero chor hi kan dua anni page one kan budget allocation chunga mi ni lo hi deal chuak thei sen kan du khop maya an deal chuak don hen dio min zia sakro hin ron ti ve zia mai boka kan dio zia te hi apoi mo ve chu ni mele ni chen mai apo kan pakhat ka sai na ni chuanin part 1 additional hian zani somsari panga kan be sei meka part 1 cyclone rimala za somthum pasari point panga bial crores elene min approve sakto boka part 5 reform tria crores za ei po hi state paruk so inandongani india rama hian chung te chu Andhra Pradesh Sikkim Manipur Himachal le Chhattisgarh ten ne dang chu ka kan han mule SNS pars tur hi nimin khan kan thon thla in ka ria ka ritual mai thaya kan on board fel towa ta hian azat che kan soi theilawa vaibel se jani somnga tanga janga inkar kan be sei ani tichuan han holding alo pungta he dia da kalse khania lo boy tur ani lova heyan thai tharale na turte le Chief Minister special package kan ti te loan component kan ti te kang jong song kha aron tumvek dona atrul phot chuan mamo belom chuan kan da bel thei zela ti chin hi in da teng te apun nei za som sari pangania kung khat chunga apun na tan chuan sang le ol le ni hemiom zia chu khang loan component le special package te kha kumin chu pilot project lek ania wangin kan tia akum ni na ai chuanin ti tam to kan tum ti na nia akum tum na ti khan ti tam so zel kan in ringa ka social mai theya finance commission te ne na kan in biak na le mania niti ayok how to pate local akan income na khachuan kan han holding a tranghian engem mozat min pekbel min tia mani chu kan bo zui tura kan ngaya elai lo da lok chu po hi atrul lo mai thei tinari runen kan oma ten hemia hianin punna dang om le chu general services kan leibat te kan han titlema kan puk te kan han titlema balo om to te kan rule le chungin kan budget kain lo en chuan general services hian za som pali point pakwa panga in apung ti in muanga economic services za pasari point pani pasarin apunga capital expenditure po hi za pariat point pani pakuain apunga ni kan member chen khat te khan punglo ang te khan kan han soilek leka abu hi en chiang ila ta chuan pun le pun lo chu chiang mai ten revenue expenditure kan veit langa kan soinual hloma
engat tinge hi kan revenue expenditure hi tianga alo tak kan ti kan sum in dai lo na alo zual ta ni kum tun kum kal lai chung hianin achan chu kan sarkar na thok dia pung 4% dia in ipung kan pek na ringot po khan Bible sa som thum pakwa point pakhat pakwa kal ralani chu budget kan siam lai kan mu lo khau lo kan man bel ngai kha alo ni ta ten kan autonomous district council kan MDC te kan EM te kan chairman te an hlo ngan ti pung veka tin lunglei municipal council te le RMC kan corporator te hlo te po kan ti pung ani khan abel cha velo theilova ti chuanin minus angin kan han langta ti chuan MR bill kan pek thu kan soingun to cyclone lima la wangin kan riat lok lovin tam tak kan seng boka police DA kum tam tak friend be to chu kan chua boka pension te available se sang chuang kan chuani khan revenue expenditure noya khan expenditure ati sana wangin kan sumin dai lo na kha a minus akaron ti sang ta ni kan khatiam tura kangai chu tiang chuan nia soi tura tama kan soi don chuan a chan kha soi treu lo mai la ama ero chu heng hi khatianga tun malam thilte kan lo clear na le khatiang khania wangin he kum thar a hi chuanin tun financial year kalmek budget estimate atanga kan revise estimate kha dang lam ta in langma silangin tuna kan pass tu ra hi chuanin kan surplus le thodon ani Bible se zanga som ruk pani point pakua bialin tun kum thar budget a hian revenue surplus kan nei le ngal don ani ti chuan kan kiam na te kha deficit grant hi tunayan state paruk savin kan dong to kan member pakhat khanin kan dong claim big view ang khan aron soya ei chu kuminai na kuma kan dong claim le don ani atop ala zero don ani ei chu dupo sarkari langin anti dan tur hrim ania ala dong state paruk zinga kan la tel from hi chu alom mania pokhan hei chu kan rem na le muan na thutlung ani special category angin kanen kol zelang chu indiani kha kanin rem na thutlunga khan ti te po kan lo fril ani ti chuan backward region grant fund te hi kan budgeta langvereng si kan mungai mi to lo kan kha akiam na ani ta ti chuan in RLB hi kan rural local body hi crown in atlem tani poi khop maya kan village council te kan engkol na tur ani chu wang chuan 16 finance commissioner khan ziakin war takin that takin kan ziak kan thelu ta trong kam point kan bo zuya hi chu nang ni chuan minun ti pun sak le ngai ro kan ti chu wang chuan menon pe pun le te po kha kan be sei ani ten kan CSS lo tlak niam na chan le kan social service lo tlak niam na chan kha kan soina saviu maya hi sang ni le som ni le pali som ni pangan ni lo sang ni le som ni pathum som ni le pali sarkar ma sahuna khan samakra hi an soi chuak zo lo ni mokati mai an dong tat lo mai ni an don thailo kha Bible sia jani somsari pali lai mai hi nika kun tuam kun ka lai hian kan dong lau mai ni so chuanin aron ti sang ta ur mai ni kan social service sector mi kha ti chuan kumin kal laya khamia ta na kan lo da sa nen khan kum masami an mu lo kan mu thar ne na in belbom khan
ตุนกุมกัลลายกันสมหูข้าสมัครเฮียนอาสังตะทูร์ไม่ฮะข้าจะกุมนี่ตากุมขณะกันโดนวางเนี่ยตุนกุมทารายส่วนเต็มเลยเราไทยเรานี่กุมทารมีทูร์กันโดนเลยโดนวางินตุนเฮียนซาเลสองกันโดนครอร์โดนที่ไม่ละกันดาอันนี้ข้ามีเนี่ยวางคานแต่กุมกัลลายเลยกุมทารโลอมตุระกันโดนซาดไอ้อันตากโลวางินกันโดนดับบลอวางคานโลเนียมตาอังินกัน social service sector ฮีอลังไม่เนี่ย sector ดังอ่ะเอ็งมาทางเนียมนะกันในโลวะที่ชวนกุมินาให้ชวนไว้เบลสะสมรุปปลีเวลินอโลเนียมดอนตาตีนะอันนี้ทีนกัน public account liability เตปนัสตะกินอโลเนียมเวตาหลอมมกันตีอะที่สการนัตกเตอาหุนักันหันินเปเทรามฮีลอมกันตีอาเต็นเลมินอันโลเลมโฮมอิติไม่ยังเฮงเอาอิตุนาฮิยันอดงทลายอันละจังกันเนนาฮิยันนันสวยไม่ชินะสุดกัน Department เขาส่งพอยนั้นเราเรียกตานกันดูจูเอง Department ไม่พอยันอันย้ำลำปัง welfare ฮีการเราไงสักทอกเราได้เร็ดนีนกันเสียเราอันลากหลายปีนเหตุสิเนียร์ที่ส่วนนั้นลำไม่ยะอันน้าวที่นั้นลากหลายคานมุนโมนารโมอันในวักโลมันนี่โอ้กติตัวนายส่วนตัวมาส่งอิน Department ส่งFinance Department อันโคโรนา Finance Department นี่นักที่ขดลายสุดที่ขัดที่ยัง pending อันที่วันนั้นส่วนอะไรลิง Finance Department เนี่ย Department ที่รอนที่ถอยรอยม่วงถึงกันเลยนอร์ตอนี่ส่วนส่วนอินนาวที่หล่อละวันน้ำตัวนี่เราเซ็นทรัลจังหล่อละอันนักข่าวน่ะได้ก็ลูดที่สุดที่ไงนะอมโลเราเห็นตายส่วนอันนักข่าวน่ะลูดเมียวะที่ไงนะอมโลอันนนตีตายส่วนนี้กันหมอปอนี่เราว่าหลัดไหลนี่ไหมอามาเราสุขเตียงนี่เราสิค่ะเซ็นทรัลจังอันรอนเป็ดไหลอันนี้พออินรอนสอยอุลารอนเทลุดมาอุลาเกี่ยมานิสเตสมินกันเราเป็นไล่โลกมายังกันตีอะAdvance Pep Tour กันร่วมมันนี่ที่ส่วนเซ็นทรัลมีเราเห็นหุ่นข้าก็อินรูเลยไหมสุดยังไงอินดัชตัวส่วนกันตีอะนิสันละมาคาน Wildlife Sanctuary Top 10ทะเลหลอกกันละต่อโลอันร้อนติเลียเองติงไงนี่โอ้กติอะกันหันโซเชียง Integrated Development Wildlife Habitat ที่หน่วย Second Installment อันโลละดงโลอันโลนี่อะที่ส่วน Forest Department เฮียนอัน Saving ในอังละข้อมินตุนทาเฮียนเปกเวกมันอันตุมอันนี้อามาเราสู้เฮตียงฮีดีพาร์ตเมนต์เฮียนินอาทิตย์นั้นโลลาไงสักตัวเลยสวยปุ้ยตัวในทะเลเดียวที่นั่นโลลากไหลเท่งต่อโลเสกันดูครบไหมมิจฉาดานาส่วนอันนี้นัตกาส่วนกันน้าวที่เห็นลำมาสาสละเกินหลัดไหลละตีฮิกันตีดานตัวนี้ซอกอ้อมตะกันนี่ส่วนวางกันสุมินาได้โลยมอเซ็นทรัลแบงก์โลละเท่งโลยมอนี่พอยน์ไฟแนนซ์รอนสอยสละรอนติมาสาสละรอนติรูอินม่วงวัติง่ายโลเฮียนที่ส่วนเกินินอัดวันสโลเปกดานเตกันโลไงตัวงะปอยสากันในโลส่วนกันไทยแค่โลงามารอสุหลังปุยถุนกันในเวทีตัวเตอินง่ายละเตียงตัวส่วนอินกันอินบัวใส่โดนอันนี้โอเลผู้สปีกเกอร์ข้าขัดล้างปุยกันสวยดูโตกนี่เสลังินโอ้เห็นลายอาคารประคัดกันสวยโอ้ข้าขันนี่เสลังินการเมมเบอร์ที่พอยน์หันเสียมมันสวยชัวโฮค้าเอาไว้อินกรีอักดอนลวะอามินิสเตอร์คอนซัลเทนดิมานดิสคัชชันหุ่นอันรอนคอยโชว์ไม่ตัวรักกันง่ายมาเราจะปล่อยหมดสวลกันหันเตียงผู้อาริมจากมาตุยส่งเบลตูMLA จอมตักไม่ข้าน austerity measures ส่งสร้างค่ะนั่นเวียลอมอมาตัวนายเฮียนกุมกัลเมกอ่างกุมทาราเฮียน austerity measuresลากฟักขจุกันตุ้มต่อลงมานี่
mai ro chu la kalpui zel kan tum a thei chen chena in ren chem hi chu englai po kan ti turani ten district council tren khatten lolak tur an nei don lo om anga ron soina le lau thon puina kha awm je chu district council a hian keinin kan du za poisa kan pe thailo second Mizoram Finance Commission recommendation angin kan kalani chumita na peruan ti zara pian chu kan pe mayang chumita pe zat an mangzo ani chuan lolak turan nei lo nei chuan an thuani to kha chu an don za turan fereng ani chutianga nu le pa chung kwa poisa sum a poisa an nei zat ferenga bu fai le ne turpo nei lo khopa thil dangan lo mangdo nei chuan an faten an tur ve don ani me khatiang de le khan hemi second finance commission ina an recommend ba ka hi chuan ke ni hian ti thei vak kan nei lo hemi chunga hian an khung angai ani ten puram than moya istui puibial tu khanin aron soya revenue deficit chungchang kha kan soi fel to kha kha chu ni chuna khang ka changin ka ria e kan surplus le to don ti kha kan soi ni kha ten member then khat khanin ke ni chuan kan puk ve lovang in kati zong hani pot se tuna a second na minister hol kati MLA ho thu soi sang sang a riek na kha asan pain kan riek liang tun tan chon hei du tok ri potang